إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى. نحن الآن في الفصل التسعين. Kita sekarang berada dalam kelas yang ke-90 min dirasatil lughatil arabiyyati sahlah, daripada pembelajaran buku bersiri bahasa Arab mudah ini. Wa nahnu al-an fi ad-darsi at-tasi'. Kita berada pada pelajaran yang ke-9 fi as-safhati ats-tsaminata asyrata wal mi'ati, pada muka surat 118 minal kitabil khamis, daripada buku yang kelima. Wa nahnu fi tamarini ad-darsi at-tasi'. Kita berada dalam latihan pelajaran yang ke-9 ar-raqmil khamis, nombor 5. Sahih ma yali, perbetulkan ayat-ayat yang berikut ini ya. Misalun, contohnya al-mudarrisuna ma wafaqa mudiru al-madrasatuhum ala tadrisu fi utlatul madrasatu. Umuman, secara umumnya bi al-watil maliziyati dalam bahasa Malaysia bermakna guru-guru tersebut tidak bersetuju, ma wafaq, tidak bersetuju dengan mudir sekolah mereka, atas tadris, pembelajaran atau pengajaran, tadris, pengajaran fi utlatil madrasati, pada cuti sekolah. Maknahu hum aradu an yudarrisu, mereka tak mahu mengajar, yudarrisu fi utlatil madrasati, pada cuti sekolah. Fa hadha khata'. As-sahihu, yang sebetulnya adalah as-sahihu al-mudarrisuna ma wafaqu, laysa ma wafaqa. Wafaqa huwa ana wafaqtu, anta wafaqta, anti wafaqti, huwa wafaqa wa hiya wafaqat. Fa al-mudarrisuna hum wafaqu wa ma wafaqu mudira madrasatihim. Huna mudira huwa maf'ulun bihi wa huwa mudhaf, madrasatihim mudhafun ilaihi. فمدير مدرستهم لا يمكن نقول المدرستهم. لماذا؟ لأن مدرسة مضاف، المضاف لا يحل بألف لام، tidak ada alif lam ولا ينون, dan tidak ada tanwin, kama darasna fi al-kitab ar-rabi', seperti mana yang kita telah belajar pada buku yang keempat. فما وافقوا مدير مدرستهم على التدريس. وتدريس واسم مجرور، الاسم الذي يأتي بعد حروف الجر، lepas ada, lepas min, berbaris bawah. فعلى التدريس في عطلة المدرسة. وأيضا هنا عطلة هو اسم مجرور يأتي lepas daripada في وهو مضاف، فالمدرسة مضاف إليه. فالآن هذا خطأ. الصحيح al-mudarrisuna ma wafaqu mudira madrasatihim ala tadrisi fi utlatil madrasati. Hadha huwa at-tashih li al-akhta' li hadhihi al-jumlah, untuk ayat ini ya. Fal'an ar-raqmul awal, yang pertama, at-talamidhu an-nashitu ishtaraka fi barnamaju al-madrasatu. Maknahu, pelajar-pelajar lelaki tersebut, at-talamidhu an-nashitu, an-nashid yang aktif, ishtaraka, mengambil bahagian, fi barnamaju madrasatu, dalam program sekolah. Barnamaj adalah program, al-madrasah adalah sekolah. Barnamajun mufrad, jam'u baramij. Fal'an hadha khata'un as-sahihu, yang betulnya adalah
at-talamidhu an-nushata'u. At-talamidhu jam'un. Tilmidhun mufrad jam'uhu talamis. Fa-nashitun mufrad jam'uhu nushata'. Fanaqulu at-talamidhun nushata'u. Lakin idza aradna mufrad, kalau kita mahu mufrad boleh naqulu at-tilmidhu an-nashitu. At-tilmidh. Idza kana jam'un, kalau jam'un fal jawabu at-talamidhu an-nushata'u. Huna ishtaraka naqulu ishtaraku. Nam huwa ishtaraka wa hum اشتركوا في برنامج. هذا خطأ. الصحيح في برنامج المدرسة خطأ. الصحيح في برنامج المدرسة. فبرنامج مضاف، المدرسة مضاف إليه. مرة أخرى هذا خطأ. الصحيح yang betul adalah التلاميذ النشطاء اشتركوا في برنامج المدرسة. الرقم الثاني yang kedua, أولئك اللاعب ركز في كلام مدربها. معناه أولئك لجمعنا، أولئك جمعنا مفرده ذلك أو تلك. فأولئك اللاعب pemain itu rakas, maknanya memberikan perhatian, fi kalamu mudaribu, memberikan perhatian kepada percakapan jurulatih mereka. Fal'an hadha khata' as-sahihu ulaika al-la'ibuna. La'ibun mufrad jam'uhu la'ibuna. Atau idza kana mufrad fanaqulu dhalika al-la'ibu. Dhalika al-la'ibu. Fa idza kana jam'an fanaqulu ulaika al-la'ibuna. Ulaika al-la'ibuna rakkazu. Huwa rakkaza, huwa rakkaza, hum rakkazu. Fa ulaika al-la'ibuna rakkazu fi kalami mudarribihim. Fi kalami wa kalami huwa ismun majrurun ya'ti ba'da harf jarin fi wa huwa mudhaf, wa mudarribi mudhafun ilayhi wa huwa mudhaf, wa hi huna مضاف إليه. الضمير هي هنا لأنه يعود على اللاعب مفرد مذكر. فهذا خطأ. الصحيح أولئك اللاعبون ركزوا في كلام مدربه. الرقم الثالث nomor 3, ذلك البقالون. Baqalun mufrad jam'uhu baqaluna. Maknanya alladhi yabi'u fi dukan, grocer yang menjual di kedai, ya. Fa dzalikal baqalu aghlaqa dakakinahum. Maknanya penjual tersebut telah menutup kedai-kedai mereka. Dukanun mufrad jam'uhu dakakin. Kedai-kedai mereka lamma sami'na, bila masa mereka mendengar al-adhana, azan, wa dhahaba ila al-masjid, dan pergi ke masjid. Fa fi hadhihi al-jumlah, dalam jumlah ini akhta'un kathirah, banyak kesilapan. Fa hadha khata'. as-sahihu yang sebetulnya adalah al-baqaluna jam'un, fa ismun isyarah jam'un, fa naqulu ulaika al-baqaluna. Ulaika al-baqaluna aghlaqu. Huwa aghlaqa wa hum aghlaqu. Telah menutup. Dakakinahum. Ad-dhamir hum huna ya'udu ila al-baqaluna jam'un. Fa ulaika al-baqaluna aghlaqu dakakinahum lamma sami'un. Hum sami'un. Sami'na hunna. Fa hum al-baqaluna sami'u al-adhana wa dhahabu hum dhahabu ila al-masjidi. Laysa al-masjidu. المسجد هو اسم مجرور. الاسم يأتي بعد حرف جر إلى، فمجرور بالكسرة berbaris bawah. فمرة أخرى sekali lagi. هذا خطأ. الصحيح أولئك البقالون أغلقوا دكاكينهم لما سمعوا الأذان وذهبوا إلى المسجد. وذهبوا إلى المسجد، dan pergi ke masjid. Atau idza aradna mathalan
البقال يكون مفرد فالجواب ذلك البقال. ذلك البقال أغلق دكانه. دكانه أو دكاكينه إذا كان له كثير من دكاكين. فدكانه لما سمع الأذان وذهب إلى المسجد. فكما نشاء نحن نريد أن نختار الجواب، نريد أن نستعمل البقالون جمع أو البقال مفرد كما نشاء، لكن أهم شيء نعرف قواعد الصحيحة، فنحن لا نخطئ في تكوين الجمل باللغة العربية. Dan kita tidak buat silap dalam membuat ayat-ayat باللغة العربية dalam bahasa Arab. الرقم الرابع العلماء ألف المعجم. العلماء جمع، عالم مفرد جمعه علماء. العلماء ألف telah menulis. ألف muallif adalah penulis. ألف يؤلف. فألف telah menulis. المعجم معجم قاموس dictionary. الممتازة ممتاز yang bagus. وباعها dan telah menjual بثمن رخيص dengan harga yang murah. بثمن رخيص dengan harga yang murah. وهذا خطأ. هذا خطأ الصحيح العلماء جمع. العلماء ألفوا. هو ألف وهم ألفوا. العلماء ألفوا المعجم الممتازة. هذا خطأ. المعجم الممتازة. معجم مفرد مذكر وممتاز مفرد مذكر صفات لمعجم. المعجم الممتازة وباعه. هو هنا المعجم. وباعه هنا باع هو وجمع هم باعوه. أنا بعت أنت بعت أنت بعت هو باع وهي باعت. نحن بعنا أنتم بعتم أنتن بعتن هم باعوا وهن بعنا فهنا باعوا. وباعوه المعجم بثمن رخيص. ب هنا من حروف الجر، فثمن اسم مجرور فنقول بثمن رخيص. مرة أخرى هذا خطأ الصحيح. العلماء ألفوا المعجم الممتاز وباعوه بثمن رخيص. وباعوه بثمن رخيص. الرقم الخامس التجار. هنا التجارون الغني سافرنا إلى اليابان. معناه peniaga-peniaga lelaki yang kaya tersebut telah bermusafir ke Al-Yaban, ke Jepun. Waraja'na qabla al-usbu'i dan telah pulang pada minggu lepas. Fi hadhihi al-jumlah akhta'un kathirah, banyak silap. Wa hadha khata'un as-sahih, yang betul adalah at-tujjaru. Nam al-ismu alladhi muhallam bi alif lam, ada alif lam huna la yunawwan, tidak ada tanwin. La naqul at-tujjarun, khata'. La yakunu bi lughati al-arabiyyati. Fa naqul at-tujjaru الأغنياء. غني مفرد جمعه أغنياء لأن تجار جمع. فالتجار الأغنياء سافروا. هن سافرنا وهم سافروا. وسافروا إلى اليابان ورجعوا. التجار هم رجعوا قبل الأسبوع. مرة أخرى هذا خطأ الصحيح. التجار الأغنياء سافروا إلى اليابان ورجعوا قبل الأسبوع. الرقم السادس تلك الأمهات تركت العمل. الأمهات هو جمع مفرده أمنا. معنى emak-emak tersebut, emak-emak itu telah meninggalkan kerja. Wahtammat dan telah memberikan perhatian, telah mengambil berat bitarbiyah aula duha, dengan tarbiyah mendidik anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka. Hadha khata'un as-sahih, yang betul adalah al-ummahatu jam'un fa ulaika al-ummahatu. Idza kana ummun mufrad tilka الأم صحيح تلك الأم. الآن جمعون أولئك الأمهات تركنا. نحن تركنا، أنتم تركتم، أنتن تركتن، هم تركوا وهن تركنا. فأمهاتهن تركنا العمل واهتممنا
ihtamamna. Nah, hunna ihtamamna bitarbiyati auladihinna. Bitarbiyati wa tarbiyati ismun majrurun wa huwa mudhaf, auladi mudhaf ilaihi wa huwa mudhaf. Ad-dhamir huna hunna ya'udu ila ummahat. Ummahat huwa jam'un li al-muannath fahunna. Famaratan ukhra hadha khata'un as-sahihu ulaika al-ummahatu tarakna. Ulaika al-ummahatu tarakna al-amala wahtamamna bitarbiyati auladihinna. Bitarbiyati auladihinna. الرقم السابع سافرنا إلى عاصمة المملكة العربية السعودية. Kami telah bermusafir ke ibu negara Saudi Arabia. Wa makathna, dan kami telah menetap. Nah, menetap di sana hunaka usbu'an wahid, satu minggu. Hadha khata'un as-sahihu safarna ila asimati. Asimati ismun majrur. Wa safarna ila asimati al-mamlakati al-arabiyyati saudiyati. Hadha mudhaf ilahi wa huwa sifat. Al-arabiyyati sifat, saudiyati sifat. Fasafarna ila asimati al-mamlakati al-arabiyyati saudiyati wa makathna. Huna bil alif. Idza kana makathna hunna. Nahnu makathna. Wa makathna hunaka fi hadzal makan usbu'an wahidan. Usbu'an mufrad muzakkar. Wa huna wahidan laysa wahidatan, wahidan. Idza kana sanatan wahidatan sahih. Lakin huna muzakkar usbu'an wahidan. Maratan ukhra hadha khata'un as-sahihu safarna ila asimatil mamlakatil arabiyyati saudiyati wa makathna. Wa makathna hunaka usbu'an wahidan, dan kami telah tinggal di sana selama 1 minggu. Wadah? Famaknahu alhamdulillah nahnu nusahhihu al-akhta' fi hadhihi al-jumal idza fahimna al-qawa'id allati darasna sabiqan min kitabil awal ila al-an al-kitabil khamis falaysa hunaka ishkal. Kalau kita faham semua kaedah yang kita pelajari daripada buku yang pertama sampai sekarang, buku yang kelima, tidak ada masalah untuk kita menyelesaikan atau untuk kita perbetulkan kesalahan pada ayat-ayat di muka surat 118 ini ya. Fa nahnu natawaqqafu huna, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.